650'den dedi. Bayke biri kança çıkardı ki göreliçe? Bir mına tuşa. Vat 24 kilogram. Bro mına kança son bolat ama şunda? Uşul. Bas koyuz mu? Bas koy kança olur? 620'dan 620'dan 1880. 1880? Ha 14.880 tigida bir eken. Çoğun eken ha buraga. Mana dostlar. Rak bir söğük sındırıp görmeyiz mi bir? Ötken çıkarılışlarda ayabay sizdi maqtады eje. Elderde erkekler sındır almagan, kavurgan ejem bir koyup sındırıp koyat ekender. Bazı ana satan nupaklardan Oldu. Öz karavuzda da işti. Talastansızbı? Kançadan bolat eje? Kunazın satıyoruz. Kunazın? Tavatere, biz kunazın. Kunazın. Esi kupan bol, kunazın olsa uyga getip kalan. Boldu. Tartmayın mı? Mınake yiyeceğim. Gördünüzler be. Kunazın Mınake. Kunazın işte Türkiye'de gelmeyip aldın işlemeyip. Mınake yiyeceğim. Jalan kunazın etini satat kes de. Mına tuğanda. Kunazın bunlar bilinet. Bilinet. Kavrulası koyduk kunan ayırması. Koyduk ayırması yok ha? Mınake. Hoppa gördünüzler mi mına? Mana dostlar. Ova, juka ekeni. Oşol. Жақсы екен. Мына ежем. Туғандар, ассаламу алейкум. Урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, жалпы YouTube көрөрмандары, саламатсыздарбы? Бүгүн 9 октябрь 2025-жыл Бишкек шаары Ош базарынан сиздерге аздык түлүктөрдүн бааларын билип бергенге аракет кылабыз, туғандар. Мына эртең менен саат 9 болуп калды. Биз менен болуп каналды колдоп, видеого лайк басканды унутпаңыздар. Мөмө жемиш, эттин баасын колдон келишинче көргөзүп беребиз. Анда эмесе кеттик тугандар. Мына тугандар оптому 650ден болатыптыр, достор. Биз бир аз кечигип калдык, саат 9тан өтүп калды. 8ге чейин келгенибизде бул жерде толтура болот болчу. 650ден деди байке. Мынакей оптому бүңүнө. Ушундай алган болсоңуздар. Анда эмесе ичине кирип көргөзүп беребиз. Бул жагым сиздики эмеспи? Байке канчадан алдыңыз? Сыр болбосо айтып коесузбу оптомго? Канчадан алдыңыз? 570ден. Рахмат. 570ден алыптыр. Жакшы экен. Анда эмесе койдун эттерин көрөбүз, мондай тушаларды, достор. Мына бул жакта койлор көп экен, тушалар. Мына козулардыкы 670ден болуп атыптыр. Могу улактар экен, эчкинеки 570 дедизби? 550ден экен. Монда чоң тушалар бар экен, достор. Мынакей 650ден деди. Байке бирөө канча чыгат экен көрөлүчү? Bir mına tuşa. Vat 24 kilogram. Bro mına kança son bolat ama şunda? Uşul. Bas koyuz mu? Bas koy, kança olur? 620'dan 1880. 14.880? Ha 14.880 tigida bir eken. Çoğun eken ha buraga. Mına dostlar. Rahmat. Şunday boldu. Туғанда эми дагы ичине кирип көргөзүп берели. 620, 650, эчкилердики 570. Байке кандайсыз? Бааларын айтып коесузбу? Канчадан болот? 670ден. 550. Эчкилер 550. Эчкинин эти туғандар, эчкилер көбөйүп калды. Санеттер? 550ден санеттер бар экен, мына. Оларбы? Ушул канча чыгат ушул? 3 kilo. 3 килограмм чыгат. Болду. 550ден бересиз. Жакшы. Мына чучуктун баалары 1000 сомдон экен. Я. Карта карын канчадан эже? 300 Картасы 500 Картасы 500 сом. Эжем жасап да берет, э? Сонун кылып жасап атат экен мына. Мына моğday чарымдарын сыйрып салам. Сөзсүз сыйрыш керек аны. Ана моğdayларын кошуп. Мына специялардан кошуп жасап берет. 1000 сомдон ылдый болбойбу? Болбойт 1000 сом. 1000 сом азыр ушундай экен. Жакшы, рахмат эже. Мынакей достор, тууган көрүңүздөрчү. Мынакей. Эттин түрү ушул жерде экен. Байкен чабып аткан экен кол менен, байкен. Жакшы, мына чучуктар. Достор, бизде берекелүү го, Кыргызстанда эт.
Mana to'g'anlar. Bahas. O'shunday siyoqti. Aytavering, bu asli qancha asli? 760, 750. 750 üstü, 760 asli ekan. Mana suv beti yo'q-ku. Toza, so'yugi yo'q. Taza süteti 850. 850 dan ekan. Mana. Bu yilqini o'xshaydi. Toştor 730. Toshtor 730 so'm ekan. Bunaka uyning eti bu yoqda da bor ekan, eje. Qanday qanchadan bo'ladi uyning eti? 750 üstüçü. 70'den var. 770'den var. Alsan 700'den verir. 700'den beresiz. O astı qanchadan astı? Aslında hoş 750 olur. 750. Ha, yaxshi. Buna ejem qanday seje? Ben so'rang yaxshimi? Bir so'q sindirib ko'rmaysizmi bir? Ötken çıkarılışlarda, ötken çıkarılışlarda ayavay sizni maqtadi eje. Ellerde erkekler sındır almagan, kavurgan ejem bir koyup sındırıp koyat ekenler. Bazı nana satan nupaklarından da Oldu. Öz karavuzda da işte. Talastansız mı? Kançadan болады eje? Kunazın satıyoruz. Kunacın? Tavatarıyla 730 bin, 750 olur. 750, 730. Üstü. Sneakers'ın? Kunazın. Kunazın da. Kupan bol, kunazın olsa uyga getip kalan. Ha, boldu. Tartmayın mı? Mınake yiyeceğim. Gördünüzler be. Mınake. Kunazın işte Türkiye'de gelmiyor. Aldın işte. Mınake yiyeceğim. O. Yalan kunazın etini satat kes de. Mına tuğanda. Kunazın bunlar bilinir. Bilinir. Kavrulası koyduk kunan ayırması. Koyduk ayırması yok ha? Mınake. Hoppa gördünüzler mi? Mına. Mana dostlar. O, juqa ekan, ha? Oşol. Ha, yaxshi ekan. Mana ejem. Rahmat eje. Sodаңызды bersin. O. Sululuklarımız adam Geçirdi boş gerek, ha? Bağlar qanday bo'ladi? Doşon aytib qo'ybaysizmi endi? Bağ degan o'sha qimmat bo'ladi. Qimmat bo'ladi, ha? 660, 670 o'q qo'yba. Optom. Ha. Mestasi yo'q, moncha moy chiqadi. Mana ki maylar. O'sha bilan 10 kilo aychab yilaqday. Buni 70 ton sotamiz. 10 kilo eksangan bilan. Mana 15 kilo chiqib ketadi. Aha. Mana bayke surib sodаңыздыңыз. Yaxshi ekan. Shunday qilganda. Uqtingizlar, bunday maylari chiqadi deydi. Tug'anda. Mana ki tug'anlar, bu yoqda qartalar bor. Necha бағалары? 1000 so'mdan. No qarindarchi? 300 so'm. Gördünüzlermi? Tug'anda. Ay, bizde etin yeni go tug'anlar qaraganda chiqtari jasab atadi buna kejem. Eje qancha so'mdan bo'ladi? 1000 so'm, ha? Bunda birde jasab turib bo'lib qo'ysa bo'lib turbaydi. 1000 so'mdan ekan. Bir o'zi qancha so'm bo'lib qoladi примерно? Har qanday chiqadi, ham kilogramga qarab, ha? No qartalar qarindarchi? 500 dan. Qarın 300 dan deydi mana ke. Maysiz, maylı qilib jasab beretkesda buyursa. Yaxshi, mana do'stlar, shunday. Videoga like bosib ko'ringizlar. 650 dan. No sandarchi? San alsa qanchadan bo'ladi? Qavurg'alar. Kavurgalarımı 700'den. 700 dan qo'ydik bu. No sanchi san? 750. 750. Aha. Mana shunday ekan. Bu qo'ydiqda sizda aslında uydiqini bilaylikmi? Shundayda tug'anlar ham. Mana topos bor ekan. 600 so'mdan 550 so'mdan yozib qo'yib turibdi. Jilqiniqini tartmay qolibsiz tug'anda. Mana 550 dan yozib qo'yib tur. Bağlarını yozib qo'yib tur bu yoqda arzon. 600 so'm bu neniki? Ya, 600 so'm mo'gujarım bay. Ha, astlari. Supettir, bit supettir. Ha, mo'g'lar qanchadan mo'g'lar? Mo'g'larim 700 dan. 700 dan. Üstüçü. Buyog'imda 700 dan berem. Uyduq, Bunday alsanızlar 700 dan berem. 700 so'mdan. Toposliq da bormi eje? Qanchadan al? Qanchadan bo'ladi? Topostlar shobada oldi. Shol boy. Aha, rahmat. Yaxshi, el ko'p do'stlar olib atat. Bunday bağlar var ekan, ko'rib qo'yilib. 500 so'mdan deydi, 350 dan deydi. Qavurg'alar. 680 dan deb yozib qo'ygan ekan, mana bu yerda turadi. Qanchadan ekan bayka bağlar? Bayka qanchadan yetdi? Qanchadan? Ettir al 750. Ha. 720. 680 bular ekan da mana. Bular 680 dan,
720. Төш et bir de uyduk eкен. Жақсы. Мына туғандар еттің бағаларын біліп бердік. Чекеден ел көп бүгін. Қолдан келшінше көргөзіп бердік. Бізді қолдап, видео лайк басқанды ұмытпаңыздар. 5.80-ден екен достар. Бұл жағы 600 сомдан екен. Қойдық. Фарш 650-ден екен. Свежий дейді. Фарш 650-ден екен. Ондай бышқандар бар екен ғой. Чучуктар қаншадан екен? Бышқан чучуктар. Чучуктар қаншадан бышқандар, еже? Бағалары. 1500-ден 1700 сомға чейін. Азалары дейді. Аха, мынаки. Бышқан чучуктар туғандар. Баланы жазып қойып тұр 170-150 сомдан екен майлар. 1 литр. 280-ден екен 2 литр лазер, мөлшер. Мына туғандар майлардың балары, су майлар. 150 сомдан екен литрі. 650 сомдан 5 литр бар екен. Мына жазылып тұрады өзіңіздер көрсеңіздер де болады. 280 сомдан 2 литрліктер бар екен. Бұл жақта күріштер Ташкент 220-дан екен, Аленге 160-дан, Байдала 100 сом, Краснодар 130 сом. Майларды көріп алыңыздар. Сахар қанша еже? 80 сом екен сахар. Жақсы. Чайлар қана, чайлар. Айта беріңіз бағаларын. Айтпайсыз бі? Айтып қойыңыз емін. Елдер көріп та бағаларын білет. Айтпайым дейді ғой еже. Мұнакей бағалар жазылып тұрады, достар. Шашпай тоқтатып көріп алсаңыздар болады. 650-ден 5 литрлік майлар бар екен. Лаваш 70 сом екен, 5 штук. Лаваш бар екен. Сахар 5 килограмм сахар. Қайыңдынық екен. Точный вес дейді. Сахар қаншадан екен байке? 80 сом. 80 екен, Шул тұрышы 5 килограмм 400 сом. Туғандар бұл жерде жазылып тұрады. Мейістер 1100, 900, 800, 600. Ол пловқа қошқан 450-ден екен. Өріктер бар екен, құрғақ өріктер 500 сом, 750 сом. Мұнаке бағаларын қараңыздар. Бұл килограмдар ұшыншадан да. Тояштар башталған өзіңіздер білесіздер. Туғандар мұна көріңіздер. Қолдан келшіше көргөзіп беріп отабыз. Ондай өрік аралашма таза екен, 150 сомдан екен. Компот қылғанға 600 сомдан мейістер бар екен, 1100 сомдан екен мейістер. Тізілет ғой достар, 750 сомдан жаңақтың арчылғаны мұна. Туғандар. Чайлар бар екен, чайлар, туғандар мұна. Чайлар бар екен, көк чайлар 1000 сом дейді, 1 килограмм. Моғыт чай 1200 сом екен. Ундар бар екен, ундарды дағы біліп қойылы. Яшар 38 сом екен, екінші сорт. Бұл овсяная мука дейді, 90 сом екен. Ржаной қарауын 50 сомдан екен, 80 сом, 150 сом, 60. Сорттарына жараш екен бағалары. Туғандар. Ош базардабыз. Онда күріштің бағаларын көріңіздер. Ақтұрпақ 200 сом екен, жайдары Баткендікі. Ташкент лазер болса 240 сомдан екен. Туғандар мұнекі. Көріңіздер, мұл өзгендің ұчық. 340 сомдан екен, 360 сомдан екен. Тағы емне, мұна чайлардың бағалары жазылып тұрады. Керек болса шашпай тоқтатып көріп алсаңыздар болады. Бұл жерде ұндың бағалары бар, мешоктап жазып қойған. Мұнекі. Оқып берейін, астық бірінші сорт 1500 сом, бір мешөгі. Дастархон бірінші сорт 1600 сом, Дилнас бірінші сорт 2200 сом екен. Мұндай болған ұндар. Туғандар. Бірінші сорт сарарқа 50 сомдан екен. 40 сомдан екен де астық деген. Бірінші сорт ең арзан әлі. 40 сомдан екен. Ең жоғарғысы шу 75 сом екен. Высший сорт екен. Мына достар. Фасольдар бар екен. 210 сомдан фасольдар бар екен. 260-тан бар екен достар. Ондай макрондор, ақындық вермишел 75 сомдан екен. 95. Фасоль мына 180 сомдан. Түрі бар екен бұяқта. Мына ұндарды көрдіңіздер. Емім ондай картошкалардың бағаларын, пиястардың бағаларын, сәуістің бағаларын білейлі. 45 сом екен бұл сәуісі. 37 сомдан картошка бар екен. 40 сомдан пияс бар екен. 45-тен чоң-чоң картошкалар бар екен. Сәуіс 45-тен екен достар.
kilogramdары 45'ten 50'den eкен en jogorу kartoshka. Dostlar, tuğanlar, tuz, Qo'chqorning tuzu 50 so'mdan ekan kilogram. Yaxshi. Minaki bu joqda 100 so'm ekan sarı savish. Sarı savish tushmabdir ha, inim. 100 so'mdan ekan. 45'ten kartoshkalar var ekan, minaki 45'ten 40'dan 50'den 40'dan piyazlar var ekan. No sarı savish ile qimmatroq ekan, qolgani bari yaxshi ekan baholar. Minaki. Chesnoving qancha? Sarımsak. 350 so'm kilogramı. Bu sarı savish. Mana piyaz. Bu juvilgan savish 50 so'mdan ekan-da. 50 so'mdan ekan. Bayka qandaysiz bayka? Sarı savishlarga qimmatroq bo'lyapti-da, qolgani yaxshi ekan-a? Burunqiday ekan, deymi? Yaxshi bo'lganda. Ne sebepten qimmat bo'lyapti bu sarı savish? Yo'q bu. Aslan o'shaning uchun-a? Yo'q-a? Rahmat bayka. So'dansiz bersin. Onda baklajanlar var ekan, baholari qana perit qalampirlarga 75 so'mdan ekan cho'nglar. Ko'k pomidorlar var ekan, mana salatga, tuzlaganga. Dostlar. 50 so'mdan ekan, 40 so'mdan pomidorlar var ekan. Pomidor 40 so'm ekan. Onda achu agan yo'q. Achu 200 so'm ekan kilogramı. 50 so'mdan ekan redkalar. Mana ki dostlar, oho, ertang menden tushyotar tovarlar. 35 so'mdan ekan, bolgarskiylar mana 30 so'mdan bor ekan. Pomidor местный 30 so'mdan ekan. Tuğandar 35 so'mdan pomidorlar bor ekan mana. Ya 25 so'm ekan. Kechiringizlar, 25 so'm. Bu yoqdan o'tish qiyin-ku. 200 so'mdan kilogrammi? Kilogram 200 so'm. Mayda qilpina ekan. Средний ekan, o'tadilar maydani. Qovunlar 70 so'mdan ekan kilogramı. Qovunlar 70 ekan, almalar 60 so'mdan ekan. 60 so'mdan. Перевоз xotingiz qancha? 70 ekan. Aha. Yaxshi. Endi bananlarni dag'i bilaylik. Jugörler var ekan bu yerde dostlar. Jugörlerni qaraylik. Qanchadan ekan? 4 uchtiga 100 so'm ekan. Jugörler 60 so'mdan. Bunda almalar var ekan. Slatki 55 so'mdan ekan. Almurutlar 65 so'm ekan. 100 so'mdan. Dostlar. 110'dan damskiy palchik degan juzumlar. 110'dan ekan. 110'dan. Minaki almalar местный 55 so'm ekan. Maydaraqtari 45'ten. Bu yerda bananlarni baykem yozib qo'ydi. 120'dan ekan, 110'dan ekan. Bu jag'indan ko'rasiz. 100 so'mdan, 110'dan, 120'dan kilogramdari bananliq. To'g'anlar. Mana qulpunaylar. Varenya qilganga mayda-mayda. Qanchadan ekan ular? Baholari. Qancha? 600 so'm. Chaqasimi? Chaqasi 600 so'm ekan. Anarlar var ekan, kilogram 140 so'mdan ekan. Mana. Qarangizlar. Endi bundan buyoqqa qovurmalardan deymiz, to'g'anlar. 170'ten ekan. Bu qovurma qancha ekan? Bayka. Qovurma. Bak, 100 so'mmi? 100 so'mdan bor. 100 so'mdan ekan qovurmalar. Ha,